Alhamdulillah, saya kata ya handsome. Ya Ustaz handsome. Nafar awal ataupun nafar tsani, so you have to be out of Mina across the dimudahkan Allah Subhanahu wa taala dan menyelamatkan kita dengan bersama Allah berikan yang terbaik. Ala kulli yawmin sholihan wa yasrul hajat ya Allah mudah-mudahan ya Allah. Al-Fatihah. Kita akan berbahas kedua bahasa Melayu sebelum bahasa Orang. Mula pada hari esok yang kita kata kita dah jelaskan lebih awal apa yang harus kita lakukan. Esok jamaah hanya boleh bawa our set, not more than that. Why? Kenapa? Sebab mudah daripada sini kita guna habaset, kita akan angkat habaset pergi ke Mina pergi ke Arafah balik ke sini. Tak ada sesuatu yang kita tinggalkan di Mina. Lagi sekali, saya convert dulu bahasa orang putih. You make your habaset from here to Mina. From Mina to Arafah. Arafah back here. So that means you don't leave anything. So that means when you look your Hajj for this time around is totally different. Dalam pepatah Melayu serta sertifikat. Okey? Pakaian minta. Untuk lelaki seandainya you all takut awak pakai pelikat yang tidak dijahit untuk kita pakai, ataupun selain lagi kain yang di atas. For the men, make sure you bring extra. Only one piece, not two piece. Nomor sarung is cut. Okay. Untuk kaum ibu, jangan fikir nak pakai butterfly. Kita tidur pakai itu, perbezaannya kita hanya buka telepon dengan tudung kecil. You don't need to wear anything. Why you do is that you will wear whatever you have. No need to bring a butterfly for your sleeping baju. No need. Make it simple, easy, and very light. The very important thing is your medicine, your green book. And for now, every one of us do not have a SIM card, correct? Betul? Okey, Alhamdulillah saya tadi pagi saya berangkat sekejap pergi ke Bin Daud. I go myself to Bin Daud, not the Bin Daud, but just beside Bin Daud. That is STC counter. Everyone will come with us after Asar. You go down there, bring your visa and your nusuk card. You go there, everyone will buy. I'm not going to collect. You pay directly to them. Okay? Kita tidak akan suruh jamaah bagi duit pada saya, jamaah bayar pada mereka directly. Saya tanya dia, boleh tak saya bawa you ke sini? No. Sebab dia ada sistem dia. Dia beza dengan di Madinah. Kalau dekat ni. So, it's totally different with this. Okay? Isan. Ingat apa kata Nabi SAW? Tidak di yaumil qiyamah, di akhirat yang paling ramai orang dalam neraka siapa? Siapa? Wanita. Kita jangan dijadikan di antara kita semua ini wanita yang akan dimasukkan ke dalam neraka Allah. Don't let us be one of them. Rasulullah said, the ladies are more in the heaven. Let it be you. Everyone are in, not inside. Hadis Nabi SAW. Please be fair to yourself. You're putting a lot of money, more than 20,000. Plus this, plus that, in the end you're paying more than that. It's not easy to buy shoulder. It's not easy to buy shoulder. Kita tak mudah nak beli shoulder dengan 20,000. Tapi hati kita keras.
Kita ambil yang terbaik. Apa yang Nabi ajarkan kepada kita, lakukan yang terbaik. Kata diri saya dan Hanif, kita siapa? Kita hanya menguruskan. We are only a servant of every one of you. Makes sense. You want things to be easier for you. You want every one of you to be in Jannah. You want every one of you to get Haji Mabrur. Allah SWT, Nabi SAW, Al-Haji Mabrur laisa lahu illa Jannah. Go for a Hajj, you will get what Jannah. But this is the Rafas Muslim Hijab. Please be aware of this thing. What you do, try to become. Not only both of us is the worst. Where you all complain, we are quiet. Why we know things will go on. Right now I know, hatta Haji Anil, some umat baik batin us. Alhamdulillah, wait. We pray for Allah Subhanahu Wa Taala, let every one of you to get Haji Mabrur. Apa yang berlaku jamaah empat kita ni belakang, kita maafkan sekarang. Juga kita apa nak? Kita nak tanpa you all semua bilang every one of you, myself or Haji Amin will not be here. Alhamdulillah, if every one of you dengan semua yang ada di sini, kami berada di sini. Syukur saya serta Haji Amin dapat menggunakan ibadah haji dengan adanya jamaah kita di sini. Masuk kepada Arafah. Sebelum itu ada soalan tak di Mina? Hijab, no Arafah. I think if you have been listening to stories from your friends, from your families, that went for Hajj for this year, yours is a different scenario, totally different scenario. Because for the past few years, our kemah is actually near Muzdalifah, between Mina and Muzdalifah. So the bus that we took is using the Taradudia route, whereby no other buses can enter except our bus. That means those under to Taradudia routes. So no other private buses can enter. Where else now we are using buses route that all other buses can come in. So our route this time expect jam. So usually we will advise you to do the necessary, visit the toilet, everything, because we cannot stop. Along the way the bus will keep on moving. We hope it's a slow movement so that we will be in Muzdalifah during the time, insyaAllah. We doa sama-sama. Okay, so we cannot stop in Muzdalifah. They totally stop us. It's not the Muiz or what, don't blame anyone, but it's the Saudi regulation now. So we have to abide. Untuk yang Melayu, kita akan bertolak daripada Arafah, daripada Mina pergi Arafah. Kemah yang kita duduk tu orang dah tinggal, tapi kita jangan marah. Kita tahu lah, kita usahakan yang terbaik. Pada hari itu, makan siang akan disiapkan. Kita akan solat jamaah Zuhur dan Asar berserta kita akan baca khutbah Arafah dan zikir Arafah. Selepas itu kita rehat sebentar. Kita akan teruskan perjalanan doa kita sendiri di luar. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Go out from your khemah. Nothing is of you. Pray for Allah. Mustajab doa yang ini sebelum terbenamnya keluar lepas asar. Kalau lepas asar sebelum terbenam matahari. Itulah apa kata Allah Subhanahu Wa Taala. Turunlah para malaikat turun ke bawah. Ambil semua doa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik untuk Allah tak cakap apa. What Allah said to the malaikat, go down, take all the dua, bring it up. Bring it up to Allah Subhanahu Wa Taala. Sometimes they tell you get on the spot whatever you want. Sometimes take nice. The best planner, who? Allah Subhanahu Wa Taala. Try be your best. Try be our best. As I told you just now. Ask Allah, take back whatever we don't want to do. Nanti Allah kasih kita pilihan, Allah ambil balik. Saya tak nak. Bagikanlah kita kesihatan, keafiatan. Apa yang kita doa kalau bacaan maksurat, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Ya Allah, sihatkanlah badan,
Sihatkanlah pendengaran tu, sihatkanlah penglihatan. Without these three things, will you work? No. If your body is not in good shape, can you walk? No. You need someone to help you. If your hearing is not so good, can you move? Yes, but you still need someone. If your eyesight is not so good, can you go? Can, but you still need someone. Let it be, you go on your own. This is what Imam Hasan Al-Banna teach us. The best way you try to do it right now. Akhir solat sujud terakhir, ya Allah, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Kalau tidak, tak payah baca. Habis beri salam, kita baca. Yang penting sujud. Siapa di hadapan kita semasa kita sujud? Allah Subhanahu wa taala. Nobody will be in front of us when we sujud except Allah Subhanahu wa taala. Hatta syaitan pun tak berani berdiri di hadapan kita. So kita lakukan. From Arafah, any soalan, ada soalan daripada Arafah menuju ke Muzdalifah. Got it? Clear? Clear? Yang boleh senyum-senyum, tak bersenyum tak apa. Yang ada jahitan, apa, bersetubuh. Betul lah. Video leh. Video. Pening lah Didi. Bro, Man sini. ni kita jalan-jalan nak pergi Ben Daud lah. Cari apa? Cari SIM card. Cari apa? Cari SIM card. Yang kita nampak tak ada yang ada bumbung tu. Bumbung yang macam putih-putih tu. apa bola badminton tu. Dan yang beratur Aqabah. Dan kalau kita ke depan nanti tak saja, kita ke depan sikit, kita akan nampak punya tanda. Nanti kalau kita nampak dia ada tanda atas belakang bukit ni. Atas bukit ni belakang dia akan tulis situ. Arah apa? Mina ends here. Kalau you go the other side sini, Mina start here. The other side Mina ends here. Itulah di mana kalau kita melontar pada nafar awal ataupun nafar tsani, dia harus berada di sebelah sana selepas waktu asar sebelum maghrib. But once you ada dekat sini maghrib, tak sah. You kena buat nafar tsani. Itu perbezaan. Nafar awal berarti tanggal 12 tu you kena lontar sebelum waktu maghrib. So insyaAllah pihak Tuhan kita akan melontar Jamratul Aqabah, Jamratul nafar awal. Okay, kemudian apabila you melontar, you jangan macam sekarang kita lihat bila orang datang, jangan ikut. You tak boleh ikut orang punya jalan. Orang jalan sini kita ikut orang jalan, kita nak keluar susah. Apa yang kita buat? Kita buat cari yang lain adalah bertentangan. Maksudnya kawan dia sini, kita jangan ikut. Kita ke depan terus, dia pusing balik. Depan mata you lontar. You tak payah nak rush. Because nobody's there. Because orang sibuk kat depan, tengah-tengah, tapi kosong. That is why when people say very difficult, bagi saya tidak. Do the tactic, do the technique, you get the easy place. Walaupun belakang. Saya Pun boleh juga belakang. bukan pun boleh, dah memang kawah dia. Tapi semua kat depan. Dan lontar pun harus lontar masuk kawah. Dia tak boleh lontar pun kata orang tu lontar bismillah ya Allah, baru lontar kena batu dia lontar keluar. Dia mesti masuk dalam. Dia tak ada ter-ter. Sebab kita akan ke depan. So Kita U-turn lah. kita tak U-turn, kita just nampak tu. Kita just ambil sini. Nampak? Kita just on the other side. Nanti Ustaz di sana kan? Ya. Terima kasih. Dekat apa? Ustaz di sana. Terima kasih. So kita akan pergi di sesuatu dia minta kita. So that means daripada Arafah kita pergi Muzdalifah transit, just pass by, kita balik sini. Tapi Then from Ustaz there dia you akan suruh gerak. bawa plastik ambil batu memang. Tak, itu nanti bila kita sampai kat sini. Oh, okey. Jadi bila kita patah balik, jadi you siapkan satu plastik tu 8. Why 8?
Takut jatuh satu. Dia tak boleh kita bawa on the way tu orang punya batu jatuh, itu dah seperti air mustaqbal. Batu yang dah guna pakai tak boleh pakai. So tak payah lontar je. Ekstra pun boleh lontar, tapi kurang tak boleh lah ya. Saya Ekstra boleh, lebih kurang tak boleh. kurang tak boleh. Cuma kalau lontar tu kita tak lontar bismillahi Allahu akbar. Dia sebut rijmai syaitan wa hizbi. Dengan kucu-kucunya, tapi kita tak lontar, bukan lontar pada kita nak syaitan yang duduk di dalam hati kita, di dalam badan kita, Hilang kita tarik. keluarkan. Sebenarnya itulah. Dua je lah. Bukan kita pergi sana, bismillah apa lontar sana. Itulah saya ingat lepas setan ni Saya Betul lepas setan. Padahal bukan lepas setan, keluarkan setan. Oh, dah main gambar. Okay. So dia punya perbezaannya melontar tu sebenarnya adalah kita keluarkan syaitan yang berada di dalam kita. Yes, supaya seperti saya ceritakan tadi, apa yang kita minta, yang Allah kasih kita pinjam. Kedekilan kita, Allah kasih kita penyakit kita, minta Allah SWT ambil balik. Ya Allah, saya tak nak lah, ambil balik lah ya Allah, gantikan yang lebih baik. Sebab hari inilah hari di mana untuk kita minta dengan kita jadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala pada hari Arafah yang juga ibadah haji. Di mana tiada lebih baik pengurusan ibadah yang kita dapat ibadah haji. Okey? Kemudian dia saya tetap satu ada. Yang ini nombor 3. Dan lagi satu. Jamratul Ula Ustaz Akabah kalau Semua nak dilontar lah. dia saya. Itu pada 11, 12 dan 13. Ada satu hari satu. Mak dia main private school. 11, 1, 2, 3. 12, 1, 2, 3. Nafar awal. Bukan nafar asal. 3 kali, 3 hari. Tak. Satu Hari straight. hari 3. Makan pagi, makan petang, makan malam. Ayo. Batu tu makan tak lapar.